Senina ras turang sini kelengi Tuhan, bujur si katakan man Tuhan bas kesempatan nenda, sebab ngoka banci kita tetap setia ngikuti kebaktin pekan doanta sekubaswari si pepitu kenenda. Guna siei mari ras-ras kita ersikap bengket kubas kebaktin. Mari si benaken kebaktin ta. Ibas gelar di bata bapa inganta nehken pertoton. Ibas gelar anakna Yesus Kristus si jadi kelang-kelangdu nehken pertoton. Ras ibas gelar kesah si badia si nampati kam guna nehken pertoton. Malam atendu erkiteken sehwari enda di bata tetap mencidahkan lias ras perkuah Athena si tetap ras megiken pertoton kalak si erkiniteken. Amin. Meriahlah atendu ibas kam erpengarapan, megenggenglah kam ibas kinis randu, jana ertotolah kam mandi bata la erngadi-ngadi. Erpalaskan kata di bata enda, mari ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 202 ayat si pemena. Mari ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Jahwe di bata Bapa kami siringan ibas kini rajan surga. Ibas Yesus Kristus Tuhan itandai dengan isembah kami kam. Bujur Tuhan ibas keleng atendu si tetap erdahin ibas kegeluhan kami. Semaka bekas pengajari kuasa kesahdu, tetap turah ketedehan ate kami ngorati kerna katandu. Kemahandu ngor sikap nuriken katandu, perpulungan dupe ersikap gunan dengkeh kenca. Erkuasa kam Tuhan arah katandu, sebab reh kami mindoman bandu, alu kurma teruk, gelah kerina salah lepak kami ia lemindu. Ibas gelar ndume kami ertoto ras ngatakan bujur. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan. Mari ras-ras kita ngoge kitab perbahanan Rasul bindu 10 ayat sada seh kubas ayat 4. I Kaisaria lit sekala dilaki gelarna Cornelius. Ia sekala komandan ibas pasukan tentara Romawi, si igelari pasukan Itali. Ia kala si tutus ibas agama, ia ras isi jabuna nembah man di bata. Isampatina kala Jahudi si musil, janahla rengadi-ngadi ertoto ia ku dibata.
Sekali jadi kira-kira jam 3 karaben, i alo kena sada pengenahanan. Ibas pengenahanan na i idahna alu tangkas, sekala malaikat di bata, bengket kubas rumahna. Nina malaikat eman bana, o Cornelius. Itatap Cornelius malaikat aludem kebiaran, janah nina. Kai tuan, erjabab malaikat ndai, pertotondu enggo ibegiken di bata, enggo iidahna kai singgo ibahandu, nang dangi kalak si musil, jana enggo iingetna kam. Sejenda me pengogenta. Senina-senina rasturang si ikelengi Tuhan. Cornelius eme sekala komandan pasukan tentara Romawi si igelari pasukan Itali. Siteh maka kalak Romawi eme kalak sinjajah kalak Yahudi. Tapi ibas perhatian Tuhan, makana komandan pasukan tentara Romawi endandai si tergelar Cornelius. Iturikan maka ia kalak si tutus dalankan aturan-aturan agama. Aminna pe ia sekalak Romawi. Dingin pe seisi jabuna tetap patuh mandibata. Sebab lit ngesi idah sekala si sukses anakna banci ngelabo teraturkan guna patuh erdibata. Tapi Cornelius tuhu-tuhu jabatan si penting silit ibasia bagai akapna penting nape guna mimpin keluargana gelah tetap perkemalangan mantuhan. Makalabo ia ngadi-ngadi ertoto suwe restemanta to ertoto la ngadi-ngadi. Kugakin aturan agama Yahudi ibas ertoto tetap ilakukan. Makana si idah ijenda ajaran agama mempengaruhi kegeluhanna. Ajaran kata dibatasi ipelajarina, tuhu-tuhu engkuasai kegeluhanna. Jam pigakin aturan ertotonggo iaturkan aturan agama tetap ilakukanna. Jadi di sini arah kegeluhan Cornelius enda, maka tuhu-tuhu idahna dibata erkuasa ibas kegeluhanna. Makana labot ngenca ia late ngenca yaman Tuhan. Tapi pe ibu tikena. Buah kini tekena. Pentar ia makaikan waktu silit gunandahi kendahinna. Pentar ia makaikan waktu silit guna mabai isi jabuna erkemalangan mantuhan. Maka ulih pertoton nandai teridah arah ianggit nampati kalak musil. Sebabna di sini aturan undang-undang Musa, kalak musilenda harus isampati. Subuh esi minjam, subuh silalit wisna, silalit jumana, adilalit jumana, banci yang leles bas juma kalak silit simbelang jumana, adina li kalak musil minjam iboroh kena tanah nantah wisna, iulihkan ibas pak sana. Maka ijenda ikatakan makana ia melalakal nampati kalak Yahudi si musil. Engkai maka yang ngasuk nampati kalak Yahudi si musil. Padahal ia kalak perpangkat, ia kalak hebat. Labu kak min berkelas mahebatan ngemindai erteman ya ras kalak si selevel rasia. Tapi endalang kalak musil ngesi isampatina, kalak si mesra ipenahangina baban nasim berat.
Langa dipangkat pekap ndunggo meganjang, biasa arban kekerasan nge, man kalak sikitiken asangken ia. Tapi kepeken lae ilakoken Cornelius. Ia tetap tutus ertoto man di bata. Ketutusena ertoto man di bata, ulihna engkelengi kalak si deban. Maka isepe kita disikatakan kita tutus ertoto. Terjengja kita nampati kalak si musil. Malabo si pekitik kalak silang asup ngelawan kita. Harus kita kerina tutus ertoto. Enda jadi koreksi man banta. Ertoto kape kita lang nampati kape lang. Ngo pasti Tapi di ertoto kangen ca kita laka nampati labo rulih pertotone. Maka si idah kai ulihna pertoton Cornelius ndai. Kalak si deban pe senang akapna, sebab pula ia ibas kini serananar. Pengaruh kini tekena man Tuhan, si tuhu-tuhu positif, si tuhu-tuhu menghuli, banci membebaskan kalak susah. Janah jabatan si jadi kebanggaan dai, isa dari Cornelius titipan di bata kap ngenca. Makana kalak musilepe titipan di bata kangeman bana guna ikelengina, guna isampatina. Materdilo dengan ngepusuh ta guna nampati kalak siman sampaten. Enda banci terjadi erkiteken ulih pertoton. Sebab lah boleh terligen mata Tuhan man kalak si tutus ertoto. Si idah makana ibas perjumpaan Cornelius res malaikat Tuhan dai. Maka nina pertotondu ibegiken di bata. Ulihna adi ertoto lar ngadi-ngadi. Ula sungsung kita ertoto. Meriah min rusur siakap ertoto. Pentarlah kita ertoto. Makikan waktu silit. Ersembah. Bukti kekelengen taman di bata, kalak sir kekelengen ngasup ersembah. Sebab na memang si tehras-ras bagi si ilakoken Tuhan man Cornelius ndai. Kai pesi bahandu man kalak musil iidah Tuhan, bicara lape si momoken, lape si kata-katakan. Tuhan idah na krina kai pesi ban kita man kalak musil. Maka ninandai ingat nakam. Si penting genduari man banta ingat Tuhan kita. Iidah Tuhan kita. Maka na ula kita rengadi-ngadi ibas ertoto. Sekenlah ketutusenta, dalankanlah ketutusenta ibas ertoto man Tuhan. Maka iidah Tuhan kita. Ibegiken Tuhan pertotonta janah kita pe tetap ngit memperdiatekan kalak si biak man sampaten. Si busilepe si isampatieda kamban tutus kanger toto maka nadung na turah ukur kalak nampati ia. Ulih pertoton na kange si rulih maka na bagi Cornelius endareh ka memperdiatekan ia. Ipindo naman Tuhan. Maka Tuhan si masang kenca. Memang tuhu pangan kita mindo man Tuhan asangken man manusia. Adiman manusia si pindo melala kari cakap la terdungi. Tapi di si pindo man Tuhan sepe bansi ban naruh kenca guna mulahi babanta simberat. Sepe bansi berikan Tuhan guna bansi geluh tak tersampat. Menahang dengan meriah hukurta. Makana arah pekan kebaktin, pekan doa enda, iajari kita kerina. Gelah namin meriah rusur syakap ertoto. La beban man banta. Lar ngadi-ngadi kita ertoto. Pentarka kita makikan waktu tasilit. Rulih kamin pertoton tenda. Adi rulih hateta pertotonta, persadan taras Tuhan pe harus ngenda tetap meteguh. Memang te kita perkuah ati di bata ngarbanca kita menggeluh. Keleng ati di bata ras lias atena menjadi asam tanggeluh.
Tapi adir toto harus to. Ertoto harus patuh. Laban si tek ngenca tapi pe harus patuh. Tek kita nandangi kai silai idah kita. Tek kita nandangi kai siarapkan kita. Maka ibas pekan kebaktin doa endah. Adi lengakin siban rutin ertoto bas jabu-jabun tarban kebaktin keluarga. Entah kita pribadi lepas pribadi tapi kurang dengar tutus ertoto. Mari lah boleh si terlambat dalankanlah apai waktu ndu si tepat si banci kam tutus ertoto ijai lakokan. Orang tua pe harus jadi usihen man anak-anak na ibas ertoto. Maka rulih pertotonta anak-anak pe bagai tutus ia ertoto gelah ia pe jadi usihen kaman kalak si deban. Libat kenana anak ta karena perbeben ras kriahan nukur tak bas pertoton. Banci kange si aja ia jadi timta notoken kalak si deban. Kita ertoto sapaat ras keluarganta. Bagi Cornelius endandai ras seisi jabu nape tetap nembah man di bata. Ertanta si mehergana keluarganta. Sebab kai kugapa pe hebat na kita. Kugapa pe ganjang na jabatan ta melala kalgia temanta ku rumah ngende kita pagi lalap. Sesibuk kai pe kita idarat ngadi-ngadi ku rumah kangi kita rusur. Maka na adi rumah benteng pertahanan na mejile kini teken naman di bata. Yakinlah. Maka na keluarga enta keluarga si ipasu-pasu Tuhan. Keluarga si tetap bertedah aten darami surah-surah Tuhan. Pengarapan ta bagi Cornelius dan dai nina malaikat manbana pertotondu ibagikan Tuhan. Iidah Tuhan kai si bahandu. Iinget nakam. Kai dagi si ban kenca kitar toto. Ise dagi singgo si sampati kenca kitar toto. Maka ulah karing rana ngenca kita beluh. Tapi nampati lang. Maka na pertoton taeng ngajari kita gelah ngasuk tuhu-tuhu ngendesken geluh taman Tuhan. Kata di bata mesi minpin geluh ta gelah tuhu-tuhu perhatian Tuhan tetap sidalankan. Ketuahan kita kerina bujur si katakan man Tuhan sebab kata di bata mempelimbarui kegeluhan ta. Canah tutus ka kita tetap ngikuti pekan doa endah. Janah lah asa pekan doain dengan kita ngikuti kebaktin entah pe ertoto tapi min tutus kaki tarban kebaktin keluarganta. Janah kita pe tetap kerina tutus ertoto. Pengarapan ta sebab na Tuhan kap simada kegeluhan ta. Adi tutus kita ertoto Tuhan si berikan memimpin ras ngaturkan kegeluhan ta. Amin. Ras kita ertoto. Alemikal kami Tuhan, dikune kami kurang setia ibas ertoto. Ajari kami Bapa, gelah kami tetap tutus ertoto. Lar ngadi-ngadi ketedehan hati kami darami surah-surandu. Belinkal pengarapan kami, pertoton kami pe ibegi kendu. Belinkal surah-surah kami, maka kai pe sinibahan kami, banci iidahdu. Ingat kal kami Tuhan. Sebab te kami, maka labo kami pernah ilupa kendu, kami ngesirusurlah setia man bandu. Ajar rindu kami Tuhan arah katandu, gelah katandu tetap mempelimbarui kegeluhan kami. Sebab reh kami ngendes man bandu, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami sing geluh. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan. Mari ras-ras kita ngakukan pengakun kini teken taninta dage ras-ras. Aku te man di bata Bapa sila ersibar kuasana. Sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus anakna si tonggal Tuhan ta. Si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si nguda-nguda nari. Si so keliamen tergelar si Maria. Singenanami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakuken ku kayu persilang, mate jenari ikuburkan, nusur kudoni kematen,
peteluariken nggo keke ibas si mate nari. Nangkih ku surga, perkundulna arah kemuhen di bata bapa sila resibar kuasana. Jenari rehme ia pagi, ngeranaken singgeluh rasi nggo mate. Aku te man kesah si badia, canahlit sada gereja si badia. Persadaan kalak si badia, pengalemi dosa, kini keken kula, kegeluhan sirasa lalap. Amin. Mari ras-ras kita nahkan persembahan pengatakan bujur taman di bata. Kata di bata si jadi palas, ibas kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur ta. Di bata simpar alu kebayakan silit ibas Kristus Yesus. Ia simreken krina keperlundu. Tupung kita ngendeskan persembahan ta, ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab denden nomor 170 ayat si pemena. Mari ras-ras kita sada ibas pertoton artoto kita. Aluken kam dengan pasu-pasundulah o Tuhan, persembahan pengatakan bujur sini persembahkan kami man bandu. Ngaku kami Tuhan maka ngasup kami mere, arkiteken goleben kap ialuken kami ibas kamnari. Ibas paksa enda Tuhan artoto kami man bandu, gelah kamlah tetap si masu-masu krina kegeluhan serayandu, bagepe ngawani perpulungandu. Gelah orat geluh kami mekapken, dalanken ras darami, kai siakap dupayo guna idalanken kami, suwe ras pedahdu. Ajari kami Tuhan gelah min, sada kebutuhan kaliakap kami karena ertoto enda. Lar ngadi-ngadi, alu tutus dengan setia, tetap kami git ertoto. Sebab te kami pertoton kalak si bujur ergegeh dengan erkuasa. Sampai tindu kal kami Tuhan, gelah pertoton kami pe ergegeh dengan erkuasa. O Tuhan, ajari kami gelah kami pe rasa isi jabu kami. Tetap ngasup darami surah-surandu, ras ngasup pe tetap geluhkan geluh kami ibas pertoton. Alemikal kami Tuhan, dikunelit kami anak-anak ndu, silandalanken bagi si ipedah kendu. Bagi pe kami singgondalanken pedah ndu, tuhu-tuhu reh teruk na ukur kami, dengan reh jingkatna kami darami peratendu. O Bapa si mada kuasa, pasu-pasundulah kami krina anak-anak ndu. Berikendu kesehatan man kami, berikendu rezeki man kami. Pasu-pasundu krina anak-anak di tengah-tengah jabu. Bapa rasnander sada perarih. Orang tua kami seitun pe tetap malam matena, ibas umur si meganjang singgoi berendu man bana. Tuhan retoto pe kami, karena lakon persadan si badia, si ilakoken warisi pagi, guna nutup pekan doa kami. Pasu-pasundu krina ngawan perpulungendu, gelah lalit alang abadna, banci krina ngikuti kebaktin, lakon persadan si badia. O Bapa si mada kuasa, pasu-pasundu krina serayandu si ertugas, bagepe ertoto kami man krina pertua diaken pengep-kep, simbagiken
roti ras anggur, rikut ras krina liturgi kebaktin, ku rumah-rumah jabu-jabu kepenna. Tuhan si masu-masu, krina serayandu, gelah tutus ndahi kendahin singgo yampeken man bana. Dengan retoto pe kami man bandu o Tuhan, gelah kam tetap singkawali kegeluhan kami, gelah malem mate kami katawari paksa pe, sebab kam kap penampat geluh kami. Endam Tuhan pertoton kami, reh kami ngendesken krina kegeluhan kami man bandu, bagi pe anak ndu silit ibas proses pemulihan kesehatan, kemahandu pertua emeritus Bapa Roni Arahta, bagi pe Bapa Lia Purba, rikut peras dan Lemuel, bagi pe krina anak-anak ndu si sakit, subuh irumah ras irumah sakit, kuasandu erbahan ca ia sehat dengan menjua-jua. Reh kami Tuhan ngendesken geluh kami, ibas gelar Yesus Tuhan singgo ngajari kami ertoto, ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi ni alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sabab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Alukenlah pasu-pasu, sirihna idur di bata nari. Di bata sumbul kemalaman ate, gelah si encukupi keperlundu, gunandalanken si sentudu ras peratenna. Jana di batalah erdahin arah kam, ibas Yesus Kristus, gelah kam ngelakukan kai singena atena. Man Kristuslah kemuliaan, sehrasa lalap. Amin. Bujur si katakan man Tuhan, seni naras turang sini kelengi Tuhan, sebab bancika kita tetap setia ngikuti pekan doa enda sehkubas berngisi sendah entah pewari si sendah. Malam mateta Tuhan si masu-masu kita kerinana. Ulah kita lupa ibas waris si pepagi kita erbahan kebaktin lakon persadan si badia. Makaman kam anak-anak kami singawanken, sanganar lajar ngawan genduari, bagai pekam silit ibas pengep-kepen khusus. Enda lengaban cikam atan ikut ibas lakon persadan si badia enda, bagai pemanana anak KAKR, laban cidenga ikut ibas lakon persadan si badia enda. Jadi kerina kita sikap guna ngikuti lakon persadan si badia. Pengarapan ta man kam sir lajar ngawan, bagi pe kam sisangana ibas pengep-kepen, kencakam pagi ingawan ken rasia loken, pokaban cikam ikut ibas lakon persadan si badia enda. Tuhan si masu-masu kita kerina, salam tedah ate, salam mejuah-juah. Tuhan si masu-masu kita kerinana, bujur melala.